Kuson lo don marli. Lasipini tu nang dam nang arni kemi production ahin benang eklang alam marjan so phan alam marjan so mena bangke Epei Akanghon. Lasi la bang so alam marjan so episode mana bangke klang elo ke klang kya sitting hoilo bos tami pini bang etum lang dam rapet na. Nilimat sitami la bang so alam marjan so bangke lang le pen lang. Lasipini tum kadu kawe lang rapet na. Lasi la bang so video bangke very far from roasting. La pot si itum kadu kawe ta lang rapet na. Lasi la puson pai Akanghon po alam marjan so men ajunong lok penam hat. Nining cewang len lo, nihir po tumda la puson pai Akanghon pola marjan su kabonda pondo. Sitame a YouTube channel bang non si kang pumilang lasi a YouTube channel a mena bang ke KRC ... Lasi nang lile korone ke damji sing khan rea dim do pulutang te description long pi a link long ber plebra video lang namikha. Chokpen lo gedi ho. Cardon. Nang arnam do pukroima lapen nang thilota phi akaya phan kroima nang amen kachewang bualam the kroima itu mekai kache ke phongwe da phancha achat le Ani ke me production long ke klang ala marjan su ke do anta imang long ke chi thek long ason si ing samjin lapen atomo mat pusita me dam thun non la bang so ala marjan so bang ke o la puson phan ke la marjan su pun ilbo la marjan so mate short movie pulutang te e phong ka pe klang pen pe yut kok la puson ang deng so krailo pulutang te ko pul ma puji ho serial Hulu bangso o kategori long se ludun chok jia son nang na. Non la bangso Epei Akanghon pola marjan so bangke emotional story la pulo hai. Sita me chuhet nang kepe klang mir pola marjan so. Hulu bangso ala marjan so bangke romantic la pen action film. Hulu bangso ala marjan so long pusita me a story ta padam thon la pen lam ka ningye tum sita me ningye thon. So now let's get started. Jong si ke rose ponang ji pulo tang te e phwet lang phroi chot ke rose pon thak the mate rose pon un e neta ne guru long se chari dun lo. Jo interview por lang bom Karbi actor dompan interview en bom si casting long dun lo koson lo nitala marjan che parjana bang phu che mandun te unjima So la sila so asine long director bang matha me sen lo. Athema non malom yudatum ni penga seng log lo ba. La puson aning hang dun detiti. La puson ko madele ke thegalam internet la jo chipa klang lo protang te aning ke hang dun do kok titi. Sita me aning ke hang dun lo ma si putang te aning ke hang dun pa me kali detiti. Labang so aning ke hang hut malam so klem po mo pibang klem ke dati tia tumsi ke on lapen penang ana tumbang ke kathera lasi labang so kathera do kok tia joni si chepa klang ha hida lasi nili thelam ning yeng tung ka phere plutang ti na hokra dam thek thelo lapen kathera la dolo plutang te madu phanta chini nelo lasi luri resenon oh pilopai Pote a nang misen lambo nang pan a nang ton nang jima po oh choklo wang nang lo da ke nang tang ka nang lo nang neke ning ring no ra lupo lasi komadne amunit le ari dengong se kai si hini bak dolo ma se kai si hini bak cholong theklo plutang te apia po phant cheting ne datiti lasi la pusona sai bang ke chokche ke the dung lo pusinili matha lapen matha bong Atheno nang riteng along ke duat nangka lapo ana ke ong komana ja kong pesi ke long lo jong si nang biheg ang ko pene na phanang pinang potum lapo sona ja kong nang pipe plutang tenon nang la sona ja kong long unjima lasi lang ken kam ka chejora ken kam ten long sita mela bang solam chematha pontu lasi nang bat ke namle nang potang ka pen plutang te hala bang so bait ke economically ke nang po bike lo plutang te nang arnimang arlo suka sing kita nang potang ka pen plutang te economically ke le komat agal friend lo lake nang po girlfriend lo Theang ni nang kaya lo chi pai tuk nang thek do nong lo lasi ni nang phan put thot kai ki mi nang pi thu po Jong sila boson akai kimi mate second chang nang phan arnam nang pithu plutang te nang ko pisi klemji mate nang ko anarta ho sia phi chiroi thuji Jong sila boson apor mate la boson cha seli phan arnam pu thot nang pithu boson te pining pen kan ke ba phrang ya phi chiroi thusi ni hala bang so arni pen pu thot chewang thuing tung Athene li hulu bang so akaya hul malom masap so akelet do kokbo hula hayang bong pen eson bang kela lo ni li pu thot che dam tusi lo ke por he hin bang pu thot pa phrang pon thu jing tung La sila bang so alamar jam so episode 1 lo mang ke narration do pic. La narration na phana bang put me down put that na po. So that's all for today. I hope you guys enjoy it.